nyuma y'iminsi 3 Hiroshima imaze gushyirwa hasi, ikindi kibombe bagiteye mu mujyi wa Nagasaki. Kurikira ikiganiro hambere usobanukirwa amateka y'u Rwanda n'ayaranze isi dutuye. Intambara ikomeje kuri Israel na Iran ikomeje kuvugisha benshi. Abagwamo ibihugu bitera inkunga muri intambara, amafaranga basikara bahembwa n'ibindi. Mu kiganiro hambere hanze cy'uyu munsi tugiye kureramwe ibijyanye n'intambara ya Iran, turebe intandaro yabyo kugeza uyu munsi. Iki kiganiro mu gikorwa kuri Radio Salus bere wa mbere saa 3 za mu gitondo na buri gatatu saa 3 z'umugoroba ku 99.0 ndetse n'ijana muri 9 FM. Ngiye kubana mu kiganiro hambere hanze cy'uyu munsi nitwa Ajabu Marashi. Mbaye ikaze. Igihugu cya Israel gere ku mugabane wa Aziya mu gice cya Middle East mu burengerazuba bw'umugabane wa Aziya, ikaba irasirazuba bw'inyanja ya Mediterane. Mu gice cyo hagati na Afrika ya Aziya ihana imbibi n'igihugu cya Liban mu majyaruguru, hakaba Syria mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu, Yordania mu burasirazuba bwacyo, ndetse akazi igihugu cya Misiri mu majyepfo y'uburengerazuba bwacyo. Ndetse bagera n'igihugu cya Palestine hano imbere n'iki gihugu cya Israel. N'igihugu cya Iran gere ku mugabane wa Aziya ahagana mu gice cyo hagati cya Middle East. Iran ni kimwe mu bihugu by'uburengerazuba bwo hagati iherereye mu burengerazuba bw'akarere bwa Middle East. Iran kandi ihana n'igihugu cya Afghanistan mu burasirazuba bwa Pakistan, ahagana mu gihugu cya Turkiya mu majyaruguru y'uburengerazuba. Hakaba igihugu cya Iraq mu burengerazuba, Armenia mu majyaruguru yacyo, hakaba igihugu cya Azerbaijan mu majyaruguru yacyo, hakaba kandi Turkmenistan mu majyaruguru y'uburengerazuba. Hari kandi inyanja ya Persian Gulf mu majyepfo aho Iran igira umupaka mu mazi. Israel iri mu burengerazuba bwa Iran, no Iran iri mu burasirazuba bwa Iran nk'uko bigaragara mu nyandiko zitandukanye ndetse no ku karita y'isi. Iran na Israel ntibituranye, ahubwo hagati yabyo hari ibihugu nka Iraq, Syria, Yordania. Ibi bivuze ko Iran ishobora kwifashisha ibyo bihugu hagati yabyo nka Iraq, Syria ndetse na Liban mu koreza abarwanyi muri Israel nk'uko bikugura imitwe yitwaje intwaro nka Hezbollah muri Liban. Intambara cyangwa amakimbirane akomeje hagati y'igihugu cya Israel na Iran ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane by'umutekano muke n'ububanyi n'amahanga mu burengerazuba bwo hagati, akandi ifite amatika yihariye, inkomoko ya byose ikaba ari politiki, idini n'igisirikare. Amakimbirane hagati ya Israel na Iran ntiyatangiye nk'intambara isanzwe, ahubwo yagiye yongera buhoro buhoro kuva mu mwaka wa 1979 ubwo Iran yabaga Repubulika ya Kisilamu. Mu 1979 habaye impinduramatwara ya Kisilamu muri Iran. Muri icyo gihe Iran yahinduye ubutegetsi bwa Imam Khamenei wabaye umwami aherutse umwami Shah, ubwo Israel ifatwa nk'umuhanzi ukomeye cyane wa Islam. Iran ikavuga ko Israel igihugu cy'ubugome kandi kigomba gusibanganywa ku ikarita y'isi. Bidatinze hagati y'umwaka wa 1980 n'1990 Iran yatangiye gutera inkunga imitwe irwanya igihugu cya Israel. Ku ikubitiro Iran yahaye inkunga ya politike n'intwaro umutwe wa Hezbollah aho urwanya Israel. Iran na Syria bafatanije gutera inkunga imitwe irwanya Israel. Nyuma gato hagati y'umwaka wa 2010 Iran yinjiye mu mushinga wo gukora no gutunganya nucleaire. Kuva ubwo Iran yatangiye gukora ubushakashatsi bwa nucleaire. Israel ikabyita gukora no gutunganya intwaro z'ubumara harimo n'intwaro za kirimbuzi. Inyandiko za Teachers Alliance umutwe w'inkuru ivuga ngo The Secret Dialogue for Israel, Iran and United States. Iyo nyandiko isobanura uburyo Israel na Iran byahoze bifitanye umubano ndetse ubufatanye bwa Israel na Amerika bwakoze icyitwa Hyber Attack. Hari n'abayise Stuxnet ihungabanya inganda za Iran. Michel Habag ni umutasi w'igihugu cya Israel ariko atanga amakuru ku by'iperereza rya Israel ku by'intwaro za Iran. Kuva ubwo Israel yatangiye kwica abanga ba Iran mu buhanga bwa nucleaire. Ibyo Iran yise iterabwoba hagati y'umwaka wa 1911 ndetse n'umwaka wa 2023. Ubwadutse intambara z'intumwa ziswe Plague Wars muri Syria, Iraq na Yemen. Muri icyo gihe Iran yozaga abasikari n'intwaro muri Syria bagafatanya na Assad. Israel yakomezwaga ibitero by'indege ku birindiro bya Iran na Hezbollah muri Syria. Hanyuma na Iran ikomeza gutera inkunga imitwe y'iterabwoba nka Hamas muri Gaza, Islamic Jihad n'abahuti muri Yemen. Naho hagati y'umwaka wa 2023 ndetse na 2024 habaye imvururu n'intambara zikomeye muri Gaza aho Iran yashyigikiye umutwe wa Hamas mu gitero cya tariki ya 7 Ukwakira 2023, aho yishe abantu benshi muri Israel ndetse na Iran igaba ibitero bikomeye muri Gaza. Iran ivuga ko izihorera. Hari ibitero bivuga ko byagabwe ku nyubako za Iran Damascus muri Syria, bivugwa ko ari Israel yabikoze. Mu mwaka wa 2024 n'umwaka wa 2025 hagabwe ibitero by'imbonankubone hagati ya Iran na Israel, aho Israel yagabye ibitero kuri Iran imbere mu gihugu ku nganda za nucleaire, aho Iran yasubije itera drone n'ibisasu bya balistike ku butaka bwa Israel nk'uko tusoma mu nyandiko ya Leita K yandika kuri Iran n'uburenganzira bwayo ku bikorwa bya nucleaire.
ikinyamakuru Al Jazeera, BBC, The New York Times, Reuters, The Jerusalem Post ndetse na Iran Press TV bitangaza amakuru arambuye. Ikindi kandi nuko byombi bikora inkuru zisesengura buri ruhande, aho bikomeza kwandika ku bya politiki. Irani idashaka ko Israel ikomeza kuganza mu karere, ntishaka ko Israel ikomeza kuganza mu karere. Mu myemerere nuko Irani ari igihugu cy'abashiya, naho Israel ikaba iyobowe n'abaheburayo b'Abayahudi. Mu bijyanye n'umutekano, Israel ibona Irani nk'igihugu gishobora gutera igihugu cya Israel. Israel ntishaka ko Irani ibona intwaro z'ubumara, ibi bituma Irani ikomeza gutera inkunga imitwe y'inyeshyamba irwanya Israel nka Hezbollah na Hamas. Irani na Israel barwana cyane cyane ku mpamvu zishingiye kuri politike y'akarere, imyemerere, umutekano n'ubutegetsi ku burenganzira bw'uburengerazuba bwo hagati. Intambara yabo si igisirikare gusa, ahubwo ni intambara politike, idini, ubukungu n'ubutegetsi. Irani irwanya Israel ku musingi wa politike n'imyemerere. Irani kandi igihugu kiganjemo Abayisilamu n'Abashiya, kandi abo ntibemera uburenganzira bwa Israel bwo kubaho nk'igihugu cya Kiyahudi. Irani kandi ifata Israel nk'umwanzi ukandamiza Isilamu cyane cyane mu kibazo cya Palestine. Irani ifite intwaro za kirimbuzi ariko ntibizwi ku mugaragaro. Yarangiza igashinja Irani kugerageza gukora intwaro za kirimbuzi, ibyo Israel ibona nk'ikibazo gikomeye mu mutekano wayo. Israel yakunze gukora ibikorwa byo kwica abahanga Irani mu by'ingufu za nucleaire. Urugero ni nka Mohsen Fakhrizadeh wishwe 2022. Irani nayo yakunze kugaba ibitero by'ubutasi, drone n'ibitero bifashisha abahuza nka Hezbollah. Ni mu gihembere umwaka w'1979 Irani yari inshuti ya Israel cyane. Kuva mu 1950 kugeza mu 1979 Irani yari ifite umubano mwiza na Israel ubwo yategekwaga na Sheikh Mohammed Reza Pahlavi, aho bakoranye mu by'ubucukuzi, ubucuruzi bw'amazi n'ingufu. Mu mwaka w'1979 habaye impinduramatwara ya Kisilamu muri Irani. Uwitwa Ayatollah yaje kujya mu butegetsi nyuma yo guhirika Sheikh, aho kuva icyo gihe ubutegetsi bushya bwatangaje ko Israel ari shitani mutoya naho Amerika akaba shitani mukuru. Irani ageze ku rwego ruri hagati yo gutunganya niya weapons grade mu gutunganya uranium, abongera ubumenyi kugeza ku bipimo bya 60%. Ikigero kinini kandi gishobora kwihutisha inzira zijya ku by'intwaro za kirimbuzi mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa, ndetse bari ku gipimo cy'amashanyarazi ari muri iki gihugu kugeza uyu munsi. Raporo za AIE cyangwa se International Atomic Energy Agency zemeza ko Irani yari ifite uranium zibarirwa kuri 900 zageze ku kigero cya 60% mu mpera zo gushyingo 2024. Ibisobanura ko Irani ishobora gukora intwaro za kirimbuzi hagati y'eshanu ndetse n'icumi mu cyumweru kimwe gusa, cyane intwaro za kirimbuzi hagati y'9 na 22 hagati y'ibyumweru 3 ndetse n'ibyumweru 5 gusa, bitewe n'ingano z'imashini zitunganya ibitwaro bya kirimbuzi. Bimwe muri ibyo bitwaro harimo nka ballistic missile ishobora kurasa mu ntera ya kilometero kare 1300 n'izindi. Kugeza ubu Irani ifite ibikoresho binini n'imishinga migari y'intwaro za ballistic missiles zirenga 3000 biri mu bubiko bwayo, aho bita mobile launchers. Ibinyamakuru nka Washington Post Institute na Iran Premier bisobanura kuri missile program n'uburyo bifitanye isano n'intwaro za kirimbuzi. Ku rundi ruhande ibinyamakuru nka Time of India, European News n'ibindi bitandukanye mu bushakashatsi byakoze cyasanze agace k'igihugu cyangwa abaturage bagaragiye n'ahandi hatari hariya mu buryo budasanzwe ko hari uranium n'ibikorwa bikomeye muri uyu mwaka wa 2025. Ibindi nuko kubirana ico intwaro za kirimbuzi zishobora kugera kuri 60%. Ibi bihabanye cyane n'amasezerano n'umubano wa JCPOA. Ibi kandi bitera impungenge zikomeye ku mutekano wa Israel na benshi ku isi, kuko bisa naho baca umupaka ushingiye ku ntwaro za kirimbuzi. Iyo urebye raporo za International Atomic Energy Agency zasohotse mu kwezi kwa 2024 zavuze ko Iran ifite 60% bya uranium bishobora gupima ibiro bigera kuri 408 ndetse bikaba bishobora kubyara intwaro kirimbuzi zirenga 9. Ariko raporo za Amerika zemeza ko itarinjira neza mu bikorwa byo gukora intwaro za kirimbuzi, ahubwo kuri mu nzira yo kwitegura ko yakora izo ntwaro kirimbuzi. Mu gitero cya Operation Rising Lion cyo mu mpeshyi mu mwaka wa 2025 hari abayobozi bakomeye barane batandukanye bapfiriyemo nka Hassan Salami wari commander in chief wa RGC wishwe ku tariki 13 Kamena 2025. Hari kandi Mohamed Bagay wari chief of staff w'ingabo z'igihugu wica hamwe n'abandi bakuru b'igisirikare muri iki gihugu, harimo rushinzwe ubwirinzi bwa gisirikare, urushinzwe gukoresha drone, tutibagiwe Hassan na Mohamed Kazem bari abayobozi bakuru ba intelligence muri RGC bishwe ku tariki 15 Kamena 2025 n'abandi benshi batandukanye. Iran itera inkunga imitwe yitwaje intwaro nka Hezbollah muri Libani, Hamas Islamic Jihad muri Gaza n'Abahuti muri Yemen. Iyi mitwe ifashwa mu guhabwa amafaranga, intwaro, ubutasi na politike, ndetse bikabafasha gukora ibikorwa by'intambara cyangwa iterabwoba bigamije kurwanya Israel n'abafatanya ibikorwa bayo. Ubu buterankunga bufasha Iran kugira imbaraga zo kurwanya Israel mu bitero bya ku rwego rwa proxy, kandi bigatuma bagira uburyo bwagutse bwo kurwanya ikintu cyose gishobora kumuhangayika kuri bo.
haba ibiganiro bya diplomasi n'amasezerano yo gusaba ubushake bwa Iran bwo gusubukura ibiganiro ku bya nucleaire bigamije guhagarika ibikorwa bigeze ku 60% ko bishobora kuba umusingi mwiza wo kugabanya intambara ndetse bigatuma habaho ibiganiro bifatika. Gusa ariko nubwo Iran ikora intwaro za kirimbuzi nta gihamya hari bigaragaza kugira ngo ibintu birangire bise ibiganiro bya diplomasi, kuko kugenzura ibikorwa bya nucleaire nta gisubizo cyuze kandi kizima kirimo. Ariko hari amahirwe yuko byagabanuka bikagera nubwo bishobora kurangiza ikibazo burundu. Kuba Israel na Iran biri kurwana bifite ubusobanuro bwagutse ku rwego rwa politiki y'akarere, umutekano mpuzamahanga n'ubuhangange bw'ibihugu. Iran ishaka kuba igihangange muri Middle East, ikagira ijambo rikomeye mu bihugu by'Abarabu n'iby'Abayisilamu. Israel nayo ni igihugu gifite igisirikare gikomeye cyane, ishaka gukumira wese wegeraho cyangwa wateza akaduruvayo muri kariya karere. Israel ifata Iran nk'igihugu gishyigikira iterabwoba binyuze muri Hezbollah muri Libani na Hamas muri Gaza. Iran nayo ifite Israel nk'umwanzi wa Islam ndetse nk'umukoloni wa Islam. Intambara ihuje ibihugu byombi ishyira akarere kose mu kaga. Ibihugu nka Syria, Liban, Iraq, Gaza na Yemen nabyo biragiramiwe. Ibihugu bikomeye nka Amerika, Uburusiya n'Ubushinwa nabyo birakurikiranira hafi kubera ko bifite inyungu muri ibyo bihugu. Iran ni kimwe mu bihugu bikomeye by'ubucuruzi bya peteroli, igihe ibikomoka kuri yo bikomeje guhungabana, ibiciro ku isoko mpuzamahanga biriyongera umunsi ku munsi. Israel nayo nicyo gihugu gifite ikoranabuhanga rikomeye, ariko intambara ikaba ikomeje kubyangiza bikagira ingaruka ku isi yose. No mu bijyanye n'imyemerere, Yerusalemu ifatwa nk'ishingiro ry'ibibazo muri iyi ntambara. Ibi bigatuma intambara ifatwa nk'ubwoko bw'idini, ntabwo ari politike gusa nk'uko tubisoma muri Plagues Wars in Middle East. Intambara ya Israel na Iran ni ishusho y'uburyo isi gerageza guhangana hagati y'intambara itandukanye hagati y'Abayahudi na Isilamu, demokarasi n'ubuyobozi bw'idini ndetse n'igisirikare n'iterabwoba. Ibi bivuga ko bikwiye kwitabwaho n'amahanga kuko ishobora kubyara intambara y'isi yose muri rusange. Iyi Plagues War twakubwiye muri iki kiganiro ni imvugo ikoreshwa muri politiki y'intambara isobanura intambara ibihugu biribirwa n'abitari ku rugamba rutaziguye, ahubwo banyuze mu bantu cyangwa imitwe bibari inyuma barugwa n'ababikikiye mu buryo bw'amafaranga, intwaro, imyitozo cyangwa amakuru y'ubutasi. Ijambo Plagues bivuga umuntu cyangwa igikorwa gishobora gukorwa mu izina ry'undi. Ni ukuvuga ko ijambo Plagues War ni intambara igihugu gikoresha abandi bantu cyangwa imitwe yemeje ngo barwane ku nyungu zacyo aho kuba irwana yo ubwayo. Ibi bikunda gukorwa n'ibihugu bishaka kwirinda kwinjira mu ntambara byeruye, ariko bikaba bifite inyungu zifatika muri urwo rugamba. Ibyo bigasobanura ko Israel na Iran bitarwana intambara yabyo byombi mu buryo bw'inkundura, ahubwo ko barwana binyuze mu bundi buryo. Ni ukuvuga ko Iran itera inkunga umutwe wa Hezbollah muri Libani, ikaha inkunga y'intwaro, amafaranga n'ubumenyi. Iyi mitwe irasa Israel kenshi, bityo Israel igatera binyuze ku ruhande. Naho Hamas na Palestinian Islamic Jihad muri Gaza, Iran zifasha mu ntwaro za tekinike za gisirikare nazo zigaba ibitero kuri Israel. Abahutu muri Yemen nubwo atari hafi ya Israel, ariko Iran yabashyigikira. Dore ko nabo bagabye ibitero muri Israel hagati y'umwaka wa 2023 ndetse n'umwaka wa 2024 mu rwego rwo kwifatanya nk'umwanzi wa Islam. Ibi byose ni ibikoresho Iran ishobora kugira ngo ihangane na Israel ku buryo budakomeretsa ingabo zayo ziri imbere mu gihugu. Ku rundi ruhande, Israel nayo ikoresha inzira zitandukanye zo gutera Iran mu buryo butaziguye, nko kwica abahanga mu bya nucleaire bo muri Iran, kuko 2022 yishe Mossad binyuze muri operasiyo y'ubutasi bwa Mossad. Bigize mu bitero by'ikoranabuhanga bya cyber attack ya Stuxnet niyo yakoreshejwe kugira Iran yangiza ibikoresho bya nucleaire hamwe no gutera indege za drone mu bice bya Iran, ikuramo ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi kuko tusoma muri The Secret Diary of Israel. Tariki ya 13 Kamena 2025 Israel yatangije icyo bise Operation Rising Lion, igitero cy'indege zirenga 200 ku butaka bwa Iran igamije kwangiza ibikorwa bya nucleaire n'imiyoborere y'ingabo, hafi abahanga mu bya nucleaire hamwe n'abayobozi bakuru mu gisirikare. Raporo AIE ivuga ko Iran itakurikije amasezerano y'ibikorwa bya uranium. None ibiganiro bya diplomasi bikaba byaranze. Kuba ibiganiro byo kugarura ya nucleaire hagati ya Israel na Iran byaranze ndetse nuko AIE yabyemeje, Iran ntiyari yubahereje ayo masezerano. Perezida w'igihugu Isaac na Minisitiri Benjamin Netanyahu niwe uhagarariye Israel muri ntambara ya mbere mu buryo butaziguye mu mateka. Ayatollah Khamenei yari umuyobozi w'ikirenga hamwe na Perezida Masoud Pezeshkian, ariko imyanzuro minini ifatwa na Ayatollah Ali Khamenei nk'uko dusoma mu rubuga rwa Wikipedia. Uburyo bw'uko Iran yagira intwaro za kirimbuzi ndetse no kutagira ibiganiro bya diplomasi byatanze umusaruro. Ibisasu misiri na drone byagabwe na Iran ku mugoroba wo ku wa 13 na 14 Mata 2024 mu gikorwa cyitwa Operation True Promise. Niyo shoro ya mbere Iran yateye Israel ku buryo butaziguye ikoresheje drone zirenga 170, misiri za Cross zijya kuri 30 ndetse na misiri ballistique zirenga 120. Iki gikorwa cyayobowe n'imbaraga z'imihinduramatwara ishinzwe umutekano RGC mu izina rya perezida w'igihugu niyo kuzuga Ayatollah Ali Khamenei
mwigena mu gisirikare cyahitanye abahagarariye RGC mu ntambara yo muri Syria ku tariki ya 1 Mata 2024 nk'uko nyanditswe mu nyandiko za Al Jazeera. Mu gihe intambara yiswe 12 days cyangwa se intambara y'iminsi 12 yabaye kuva tariki ya 13 kugeza 14 Kamena 2025, nta musirikare wa Israel byemejwe ko yapfuye ku mugaragaro, ahubwo imibare ikunze kuvugwa n'abantu hagati ya 28 na 29 bapfuye. Abenshi bari abasivile n'abakomeretse bari hagati y'ibihumbi 3200 n'ibihumbi 3238. Ishami ry'ubuzima rya Israel ryitwa Israel Health Ministry ryatangaje ko mu byabo nta wundi musirikare wapfuye, kandi abapfuye ari abaturage barenga 90%, bamwe bavuzwe ku kazi gafatika ariko batari mu mirwano. Long World Journey itanga imibare y'uko hagati y'umwaka wa 2023 n'umwaka wa 2020 abasirikare ba IDF bapfuye ari 891, ariko nta muri umwaka wa 2025 w'ingaruka zituruka muri intambara kuri Iran ugaragara mu buryo butaziguye. Inyandiko za Iran's Ministry of Health yatangaje ko abapfuye muri rusange ari 610, abakomeretse ari 2776, habarimo abagore n'abana barimo abakomeza ko mu minsi 7 ya mbere abapfuye ari 646, harimo abasirikare 560 n'abasivile 86. Itangazo ry'igisirikare cya Iran rivuga ko abasirikare 56 bapfuye mu gitero kimwe gusa cyakozwe mu yindi mibare yose. Ibimenyetso bindi kandi byerekana ko abasirikare 360 bapfuye, harimo abasirikare bakuru 40 bashinjwe na IRGC mu mibare y'umuyobozi w'ibikorwa by'intwari umaze gutangazwa mu itangazo rikomeye rya leta. Ibisasu bya kure na drone byakoreshejwe muri iyi ntambara birimo ibyiciro bitandukanye byatoneranye ku butaka bwa Israel ndetse n'ibitero bya gisirikare muri Iran. Habayeho kandi abasirikare bahigirwa mu bwihisho by'umwihariko mu gitero cya Israel muri Iran bitewe na Mossad na Command Unity, aho Mossad yohereje ibikoresho bya drone muri Iran imbere y'ibitero bya Operation Rising Lion kugira ngo bashobore gutunganya no gukoresha radari na za air defense. Abasirikare b'inzobere ba Special Forces Command na Mossad bagabye igitero cyihuse, harimo gutwara no gutera ubwisha abasirikare n'abahanga banekere ndetse n'ibikorwa by'ibanga. Mu masaha ya mbere 12 abantu bavuga ko abasirikare n'abayobozi bakuru 30 ba Iran bishwe ku kanya ndetse n'abanga bagera ku 9 abarapfuye. Operation Rising Lion yatugoye na ADF, Israel Air Force hamwe na Mossad mu mugambi w'igihe kirekire yabanje gushakira hano ibikoresho bya drone n'imiyoboro y'ikoranabuhanga. Iyo operation yabegamije guhishira ubwenge bwa Iran, kubuza radari zayo gukora no kugera ku bayobozi n'ibikorwa bya nucleaire byose mu buryo butaziguye. Habaye kandi Operation Rising ya gatatu, igikorwa cy'kwimara cya Iran cyakozwe hagendeye kuri misile ballistique na drone ku butaka bwa Israel, aho harakuye ibitero by'amasasu 550 hamwe na drone zirenga 1000. Iran ikoresha ibisasu bya BLMB hamwe na drone ziri ku rwego rwa hypersonic missiles, mu gihe Israel yakoresheje uburyo bwo gutegura no gukora combat special ops hakoreshejwe Mossad hamwe n'indege. Ibikorwa byose byateguwe neza kandi byubatswe mu nyandiko zizewe zituruka mu nyamakuru n'imbaga z'abasirikare. Imitwe ya Hamas na Hezbollah ni imitwe yitwaje intwari ikomeye cyane mu burasirazuba bwo hagati, kandi ifite uruhare rukomeye cyane mu bibazo hagati ya Israel na Iran ndetse n'ibibazo rusange byo muri Palestine na Liban. Umutwe wa Hamas washinzwe mu 1987 ushingwa na Sheikh Ahmed Yassin hamwe n'abayobozi b'Abayisilamu bo muri Palestine bafatanyije n'ishami ryitwa Muslim Brotherhood, ukaba umuryango w'Abayisilamu ukomoka mu gihugu cya Misiri, kurwanya ubufatanye bwa Palestine na Israel cyane cyane ibiganiro by'amahoro bya PLO cyangwa Palestine Liberation Organization. Yatangiye nk'umutwe w'ubutabazi n'ifashanyo ariko kugenda yinjira mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, harimo ibitero by'ubwiyahuzi, kugaba ibisasu bya roketi ku butaka bwa Israel no kugaba ibitero ku basivili n'abasirikare ba Israel. Intambara Israel na Iran yatangiye muri 2008 kugeza 2025, aho yafashe Gaza Strip mu 2007 itandukanye n'ubutegetsi bwafata muri banki y'Uburengerazuba. Hezbollah yafashwe mu 1982 mu gihugu cya Liban, ifashwe cyane cyane na Iran nyuma y'uko Israel yinjiye muri Liban. Muri icyo gihe yashingiye ku nyigisho za Ayatollah Ali Khamenei, wari umuyobozi w'iyobokamana wa Iran. Yagiye hagamijwe gushyiraho leta itagendera ku mategeko ya Islamu mu buryo bw'abashite, gutabara Abasilamu ahohoterwa n'Abayahudi nk'uko babyemera, ndetse no kugera ku ntego za Iran mu karere. Hamas rwanira muri Gaza mu majyepfo ya Israel, no Hezbollah ikarwanira muri Liban mu majyaruguru ya Israel. Bombi bagaba ibitero bya roketi kuri Israel igihe Iran ihanganye na Israel cyangwa igihe Israel igabye ibitero muri Iran. Hari ibihugu byinshi bigirore mu ntambara ya hagati ya Israel na Iran, haba mu buryo buzwi cyangwa rwihishwa. Ibihugu bifite inyungu za politike, intwaro, ubucuruzi, ubusugire bw'akarere n'ubufatanye mu by'iyobokamana. Bimwe muri ibyo bihugu twavugamo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ari mu bufatanya bikorwa ukomeye cyane wa Israel mu bijyanye n'intwaro, ubutasi n'amafaranga.
irwanya Iran nk'igihugu cy'iterabwoba no gukwirakwiza ubutegetsi bw'abasilamu mu bashite. Yagiye ibitero kuri Iran no ku mitwe ishamikiye nko muri Iraq na Syria irwanya ko Iran yakora intwaro za kirimbuzi, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika izungukira mu kurinda inyungu zayo mu burengerazuba bwo hagati, gukomeza ubucuti bw'akarere na Israel, kurinda amasoko ya peteroli n'ubucuruzi bwa Gulf Persic. Nk'uko byanditswe n'ibinyamakuru nka US Congress Research Service, Israel Background and US Relations na CRC yasohotse mu mwaka wa 2024 n'ibindi. Mu bindi bihugu bifite ukuboko muri intambara ikomeje Israel na Iran mu burengerazuba bivuga ko bifatanije ubutwererane na Iran cyane muri Syria. Uburusiya bufasha Iran muri tekinoloji, intwaro ndetse no mu by'ubukungu mu bihe byo kurinda ibihano bya Amerika. Gusa nubwo Uburusiya budashyigikira Hamas mu buryo bweriye, buburinda binyuze mu bufatanye na Iran, ikazungukira mu kugejeje mu burengerazuba bwo hagati, kurwanya uduti Amerika mu karere no gukomeza ubucuruzi na Iran bwa peteroli, ingufu n'intwaro nk'uko bigaragara mu nyandiko za Al Jazeera, Reuters. Byahaye umutwe ugira uti Russia's win Israel oversticks in Syria mu nyandiko yasohotse 2023. Ikindi gihugu muri intambara ni Syria, gusa ariko ntabwo irwana na Israel byeruye, ariko yemera ko imitwe yayo nka Hezbollah na IGCR bikorera mu butaka bwayo, ikaba inzira y'inyuma ijyana intwaro muri Liban. Ibyo bituma ifashwa na Iran mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi muri kiriya gihugu cya Syria, kugoroza ubutaka bwafashwe na Israel. Aho ibi ngibi tubisoma muri United Nations Report on Syrian Conflict yanitswe 2023. Inyandiko ya International Crisis Group yasohotse mu mwaka wa 2024 yerekana ko igihugu cya Liban cyashyize imbaraga muri intambara y'Israel na Iran binyuze muri Hezbollah ikorera muri Liban, kandi nubwo leta yayo itabishyigikira mu ruhame ntibitandukanije nayo burundu. Iran ibona Liban nk'isi yo gukomeza umuvuduko wayo muri Israel, aho yungukira mu kuba ku ruhande rw'ibihugu rukomeye nka Iran, Hezbollah n'umutwe ufite ijambo no mu nteko ya Liban. Iki kinyamakuru gikomeza cyandika ko n'igihugu cya Qatar, Turukiya n'ibindi bihugu bya Islamu byijanditse muri iyi ntambara. Qatar ifasha mu buryo bw'imari, itanga inkunga muri Gaza ndetse ifasha binyuze muri Hamas, mu gihe Turukiya ishyigikira Palestina mu ruhame ikamagana Israel ariko ntirwana. Icyo bihuriyeho byombi bikoresha imvugo ya Kisilamu ngo birengera abayisilamu ba Palestine. Ibihugu byombi byungukira mu kurwanira abayisilamu bo mu karere, kwamagana Israel no kwigarurira abaturage bo mu Barabu nk'uko bari mu nyandiko za Al Jazeera. Aho baje bati kubera iki Qatar ikomeje gufasha Gaza mu nyandiko yo mu mwaka wa 2023. Mu bindi bihugu bikora mu ruhare muri iyi ntambara harimo nk'igihugu cya Arabia Saudite, Misiri n'ibindi bihugu bimwe byo mu Barabu bivuga ko bangayikishwe cyane n'izamuka ry'ubutwari bwa Iran, bigahita bifasha Israel rwihishwa. Nubwo byamagana Israel mu ruhame, ntibishyigikira Hamas cyangwa Hezbollah kuko bikora inyungu mu kurwanya igitutu cya Iran, kugumana amahoro ya Amerika n'amasoko yayo, gukomeza ubuhahirane n'uburengerazuba bw'Uburayi na Amerika nk'uko tubisoma muri Atlantic Councils na New York Times. Intambara hagati ya Israel na Iran ni intambara za proxy cyangwa se ingoma yo kwihangana, aho bigukoresha imitwe y'iterabwoba cyangwa abasivile mu buryo bwo kurwana. Inyandiko ku ntambara ya Israel na Iran yasohotse 2024 mu kwezi kwa 2025 ivuga ko abacashe ba displacement n'abandi baje muri iyi ntambara. Abasirikare bagiye mu ntambara ya proxy nka Hezbollah, IRGC na Hamas bivuga ko bashaka guhabwa amafaranga yihariye n'intwaro na Iran hamwe na Syria, ibikoresho bya gisirikare n'imbunda, roketi na drone, buvuzi bwihariye n'izindi zo kongera imyitozo. Bivuga ko bari ku rugamba rwa Israel bahabwa amafaranga angana $1,600 y'amadolari y'Amerika ndetse $2,100 by'amadolari y'Amerika ku kwezi, hakiyongera bonus ku rugamba mu gihe cy'intambara. Mu gihe hari uwagwa ku rugamba agomba guhabwa amafaranga agera ku $40 z'amadolari y'Amerika nk'umuntu wapfuye, hiyongera ubwisungane bw'umuryango we. Naho ku ruhande rwa Iran bufasha nk'imitwe ya proxy nka Hamas, Hezbollah n'iyindi bivana inyungu mu guhangana na Israel mu buryo butandukanye. Mu gihe Israel ivuga ko ishaka gushyira iherezo kuri gahunda y'imiyoborere ya Israel, kugaragaza ubushake bwa gisirikare no kurinda abaturage bayo. Abapfuye n'abakomeretse muri izi ntambara imibare ikunze guhangana bitewe n'abatanga inkuru. Abenshi bare video z'abakomeretse, raporo, ariko izi ntambara zimaze nyuze umubare w'abapfuye n'abakomeretse kubura hagati muri iyo mpuzandengo. Ku ruhande rwa Israel ivuga ko hamaze kuba impunzi abantu bagera ku 9,000, mu gihe ku ruhande rwa Iran inama yari ifatika kugeza ubu ngubu y'abahunze. Muri Liban mu ntambara Israel na Hamas mu mwaka wa 2024 abaturage bagera ku 846 bimwe mu gihugu imbere, abandi bagera ku 54 bahungiye muri Syria. Ibi byanditswe n'urubuga rwa Wikipedia. Intambara irimo abacashuro benshi ariko imibare ikomeza guhenuka bitewe nta makuru aturuka. Imibare y'abenegihugu bimurwa, gucika intege ndetse n'igihombo gikomeye mu mahoro n'imiryango. Israel ni igihugu cy'isezerano, igihugu cyanditse amateka ku isi, ubutasi budasanzwe, ubuhanga bwo ku rwego ruhanitse, igisirikare ndetse n'ibindi. Mu kiganiro mbere hanze cy'uyu munsi tugiye kurera hamwe amateka y'igihugu cya Israel, impamvu cyitwa iri zina, ukubwira muri iki kiganiro impamvu cyitwa igihugu cy'isezerano ndetse n'ibindi byose bijyanye n'igihugu cya Israel. Ndabasuje mwese kandi mbahaye ikaze, igihe twa Jabo Marashi. Iki kiganiro mbere hanze mugikurikira kuri Radio Source Burambere saa 3 za mu gitondo, buri wa gatatu saa 3 z'umugoroba ku 97.0 ndetse n'104.9.
gitiye kubana mu kiganiro mbere cy'uyu munsi. Nitwa Ajabu Barashib Byukusenge, mbaye ikaze muri kiganiro. Turifashe inyandiko zitandukanye kugira ngo turebe amateka asesengura n'igihugu cya Isirayeli, haba biri kibivugaho, haba siyase. Turebe icyo amateka avuga ku gihugu cya Isirayeli ishingwa ndetse n'imibereho yacyo ya buri munsi. Ijambo Isirayeli rifite inkomoko mu Kigereki cya kera. Mu kugenekereza mu Kinyarwanda dushingiye ku nyandiko zanditswe n'amateka, abanga bavuga ko ijambo Isirayeli rishobora kuba risobanura umuntu watoranijwe n'Imana. Muri Bibiliya, Yakobo yaravanye n'umumarayika akitwa Isirayeli kuko yaratsinze mu mvururu. Wabisanga mu Itangiriro 32:28. Ibijyanye n'ubusobanuro n'ubushakashatsi butandukanye, hari abavuga ko iri jambo risobanura amategeko y'Imana. Mu kinyejana cya 19 Abayahudi mu Burayi batangiye igitekerezo cya Zionism. Ubuvanganzo bwabo bwongera guhagarara ku gihugu gishingiye ku muco n'ubufatanye mu gikorwa cyitwaga Land of Israel. Mbere hari icyo bita Hazer. Mu mwaka wa 1881 hari Imana ya Fasani muri Romania. Nibo bambere batangaje gahunda ya Haveni Zion igamije kohereza abayahudi gutura mu gifaransa cya Ottoman cyangwa se Palestine. Umuryango w'Abayozini cyangwa se First Zionist Congress hari mu mwaka wa 1897. Icyo gihe Theodore Hazer yamagaje Imana mbere y'Abazoyin cyangwa se First Zionist Congress ahari i Basel mu mwaka wa 1897, aho hashingiye kuri gahunda yo kwishakamo igihugu mu gihugu cya Palestine gihabwa uburenganzira bwo kuba igihugu cyigenga, gihabwa n'amategeko yacyo public laws. Imana ya kabiri mu mwaka wa 1898 yashyizeho banki ya Jewish Colonial Fund cyangwa se Anglo-Palestine Bank n'ibikoresho by'umuco n'amamana ya functioning like World Zionist Organization. Mu 1914 ndetse no 1918 Leta Zunze Ubumwe z'Ubwongereza zafashe Palestine ikoresheje Ligue Nationale. Mu mwaka wa 1917 yafashe icyemezo cya Balfour ivuga ko ishingiye kuri establishment cyangwa se ishyirwaho ry'inshingano ya Home for Jewish People muri Palestine. Mu gihe cy'ubwami bw'Ubwongereza mu mwaka wa 1920 ndetse no mu mwaka wa 1948 bakitaga Palestine. Kuva ku itariki ya 14 Gicurasi mu 1948 ubwo yitwaga David Ben Gurion itangaza ko Israel ihari kandi ari igihugu cyafashe izina rya State of Israel cyangwa se Leta ya Israel. Iryo zina ryatangajwe n'itsinda ry'inama y'uko Israel ibaye leta yigenga. David Ben Gurion niwe watangaje ubwigenge bw'igihugu cya Isirayeli, akaba ari nawe wa mbere wavuze izina rya Isirayeli ndetse anasinye itangazo ry'ubwigenge ku mugaragaro. Atangaza ubwigenge ku mugaragaro bw'igihugu cya Isirayeli ubwo ari ku itariki ya 14 Gicurasi mu 1948. Yabikoze asomera imbere y'inteko ya Tel Aviv itangazo ry'ubwigenge, akanasinya nk'umuyobozi mushya w'inzibacyuho wayoboye igihugu cya Isirayeli cyari kimaze kujya kuri uwo munsi. Niwe kandi afashe ijambo bwa mbere avuga ko hagiye kuvuka leta ya Isirayeli yitiriye igihugu izina rya Isirayeli. Mbere yuko atanga ubwigenge, ahantu Isirayeli yari iherereye mbere ndetse na Isirayeli iherereye ubu ngubu hitwaga Palestine ku izina ry'imiyoborere y'igikoloni, cyari gicumbikiye Abayahudi baje gahoro gahoro guhera mu kinyejana cya 19. Abanyapalestine n'Abarabu bari benshi. Abarabu b'Abayahudi bo mu yandi moko atandukanye, imiryango ivanze n'indi myemerere nk'iya Kinyamerika, Abagiriki n'abandi bake. Izina Palestine ryari ryaratanzwe n'Abaroma mu kuva mu kinyejana cya 2 kugira ngo barembere izina rya Isirayeli cyangwa se ryari rikomereye. Byagomye gukoreshwa kugeza no mu gihe cy'Abongereza. Ubutaka bwa Palestine bwari mu maboko ya Loni, byo kundaga kwita League of Nations. Ubutaka bwashyizwe mu maboko y'Abongereza kuva mu 1820 kugeza mu mwaka wa 1948. Ibi byitwaga British Mandate of Palestine. Icyo gihe Abongereza bahawe inshingano zo guteza imbere igihugu cy'Abayahudi nk'uko byari byaravuzwe muri Balfour Declaration yo mu 1917. Ariko banahagararaga inyungu z'Abanyapalestine n'Abakristu. Gusa ibyo ntibyagenze neza kuko byakoraga imvururu zishingiye ku moko, ubutaka n'ukwemera. Mbere y'itangazo ry'ubwigenge mu 1947 Loni yemeye igitekerezo cyo gucamo Palestine ibihugu bibiri, igihugu cy'Abayahudi n'igihugu cy'Abanyapalestine b'Abarabu. Abayahudi barabyemeye ariko Abanyapalestine barabyanze, bakaba ko byabambura ubutaka bwabo. Hadutse intambara hagati y'Abayahudi n'Abarabu muri Palestine hagati y'1947 ndetse n'1948, ikaba yari ibanjirije intambara y'igihugu cya Isirayeli. David Ben Gurion yararwanye ingabo n'ubwigenge mu buryo bwa politike, diplomasi ndetse n'ubuyobozi bw'imitwe yitwaga Hagana. Yayoboye kandi urugamba rwo guteza imbere ingufu z'Abayahudi ngo bagire igihugu cyabo. Hagana yari umutwe w'abasivile witabara wayoboye mu buryo bw'ibanga, warwanyaga ubutegetsi bw'Abongereza n'ibitero by'Abarabu. Ikindi Hagana ngo nuko ushobora kuba washinze igisirikare cya Isirayeli, Israel Defense Force cyangwa se IDF mu mpine. Yarwanya ahanini mu buryo bwo gutegura, gutanga umurongo no gushishikariza abandi kubona ubwigenge nk'uburengerazuba bwabo. Ibijyanye n'ibikorwa by'itangazo ry'ubwigenge yatanze ku itariki ya 14 Gicurasi mu 1948. Ibyo bikorwa byabereye Tel Aviv mu nzu yitwaga Independent Hall. Mu gihe cy'Iminota 32 gusa David Ben Gurion yasimye itangazo ry'ubwigenge.
yatangaje ko Israel ibaye igihugu cyigenga, yahise atangaza ko guhera icyo gihe cyose igihugu cya Israel kizaba leta y'abayahudi. Iminota mike nyuma y'iryo tangazo, Amerika yahise iba igihugu cya mbere cyemera Israel ku mugaragaro. Intambara yo mu 1948 n'intambara yo mu 1949 hagati ya Israel n'ibihugu bitanu by'Abarabu nka Misiri, Yorodaniya, Siriya, Liban ndetse na Iraq. Israel yarokotse iyo ntambara ndetse irushaho kwagura ubutaka bwayo. Palestine yari ikolonijwe n'Abongereza mbere y'igihumbi 1948. David Ben Gurion ntiyarwanye ku rugamba nk'umusirikare, ahubwo yarwanye nk'umuyobozi, umunyapolitike ndetse n'umushinga w'igihugu. Itangazo ry'ubwigenge ryatangajwe nyuma y'aho Loni yemeye igihugu cy'Abayahudi nk'igihugu cyabo, byakurikiwe n'intambara ihindura ishusho y'akarere burundu. Polisi ya Israel kuva yashinga mu 1948 gushinga kwa Israel tariki ya 14 Gicurasi 1948 hatangajwe ubwigenge ku mugaragaro. Israel yemejwe ko ari leta yigenga ikarangiza Ubwongereza cyangwa se bagatandukana mu bwigenge ndetse n'ubukorone. Ubwongereza bwari bwarakoronije Palestine kandi Palestine ari ibihugu bibiri aricyo byavuyemo Israel. Nyuma y'umunsi umwe ingabo za leta y'Abarabu zirwanya mu ntambara ya mbere yo mu mwaka wa 1948, ariko leta ya Israel iza gutsinda iyi ntambara. Chairman Weizmann, perezida wa mbere wa Israel, yafashije cyane kubona ubwigenge mu 1917 kandi nawe kuba perezida nyuma yo gushingwa kwa leta mu 1948. Kwaguka kw'igihugu no guhangana n'intambara byatangiye mu ntambara yo mu 1967 byo bitaga Six Days mu ndimi z'amahanga cyangwa se intambara y'iminsi 6. Yatumye Israel yagura uturere twayo nka West Bank, Gaza Strip na Jerusalem y'uburengerazuba. Ibi byahinduye byinshi bituma haduka ibibazo byinshi mu karere. Israel iharanira iterambere ry'ubukungu, ikoranabuhanga, icyo gihe bitaga startups na biots, ubuhanga mu gisirikare, Mossad na EDF ndetse n'inyubakire y'umujyi n'iterambere ryawo. Nyuma batangira kwakira abimukira benshi. Ibitabo by'ingenzi ku mateka ya Israel bivuga ko byatangiye. Israel History isobanura amateka yihariye y'Abazioniste kugeza ubwo byaheraga mu ntambara ya mbere mu mwaka wa 1990. Hari impamvu nyinshi yagira amatsiko yo gusura igihugu cya Israel, ibikorwa byiza n'ubukungu biri aha hantu muri iki gihugu, nk'umujyi wa Yerusalemu, umurwa mukuru w'iki gihugu. Ufite umusozi wa Yerusalemu, urusengero rwa Western Hall, Via Dolorosa n'ibindi birambiye mu mateka ndetse n'imyemerere y'amadini atandukanye. Tel Aviv umujyi w'ikoranabuhanga, start up capital, utanga ubuzima bugezweho, imiturire y'ikirere, bigahuzwa n'umuco ndetse n'ubucuruzi. Ni imijyi ihari yubatswe binyuze mu bufatanye, ahasigaye hafatwa nk'ahantu nyaburanga hagaragaramo ubumwe n'imyemerere y'abaturage mu bijyanye n'uruhare rwabo ku iterambere. Ibiyaga n'imisozi, urubuga by'amateka nka Gerir, Dead Sea, Negev Desert, Mediterane n'ibindi. Ubanga bwo gusura no gutembera hari byinshi wasora muri iki gihugu. Abanga nk'imitekerereze nka Amos Oz, David Grossman banditse cyane ku mibanire ya Palestine ndetse n'umuco muri Israel. Bamwe bavuga ko imbaga ibitekerezo byo kuganira igenda iba mike cyane mu gihugu mu myaka ya vuba. Daniel Pipes avuga ko kugurwa kw'ahantu n'amateka byagize uruhare runini mu gushingwa kwa Israel. Kwirindura ijoro rwo kuvuga ko habaye ubujura bw'ubutaka gusa. Chairman Weizmann yakoze ubushakashatsi kuri biography, avuga ko uruhare rw'uyu mugabo Balfour Declaration ry'1917 ari rwo rw'ingenzi mu mateka ya Zionism n'imishinga rya leta ya Israel. Isesengura ry'amagambo ku kibazo, igisubizo mu ncamake ijambo Israel risobanura one who restore or travels with God and God rules, cyangwa se umuntu watanejwe n'Imana ndetse akanuha nayo cyangwa se warwa amategeko n'Imana nk'uko bugenekerezwa. Nta muntu uzwi wahaye izina Israel, Imana niyo yahaye Yakobo izina mu gihe yavuganaga n'umumarayika muri Bibiliya. Iki gihugu kigatangira cyitwa Israel byari igihe ku tariki 14 Gicurasi 1948 ku rwego rw'igihugu cyigenga. Byemejwe n'abayobozi ba Zion. Umuntu avuze izina ry'igihugu bwa mbere nasinye itegeko ryacyo ko kigize ubwigenge ni David Ben Gurion nk'uko twabigarutseho. Amateka, umutekano, ubutegetsi n'ubuyobozi bwa David Ben Gurion, intambara zitandukanye mu myaka y'1948 ndetse no mu mwaka wa 1967, iterambere mu ikoranabuhanga ninagezemo uruhare cyane muri iyi myaka. Abayobozi n'abashakashatsi nka Amos Oz na Michel Oren hamwe n'ibitabo by'ingenzi byanditswe na Gilbert n'abandi batandukanye nka Gordis Oren n'abandi banditsi batandukanye banditse kuri izo mpamvu zo gusura iki gihugu, hari amateka y'idini, umuco, ubumenyi, imijyi y'ikoranabuhanga ndetse n'ubuhangange kamere. Izina Israel rifite ubusobanuro bwihariye buhujwe n'igihe cya Bibiliya, gutsinda mu mvururu no kwigarurira Imana. Igihugu cyacu cyitwa Israel ku mugaragaro muri Gicurasi 1948. Umuyobozi mukuru wagitangaje nk'uko twamaze kubivuga ni David Ben Gurion nyuma yo kwemezwa n'itsinda ry'abayobozi batandukanye. Hashyizweho ibitabo byinshi bikomeye byanditswe n'abashakashatsi bagiye basura igihugu cya Israel n'iterambere ryacyo muri iki gihugu, haba muri politike, umuco, ubukungu ndetse n'umutekano. Gusura igihugu cya Israel bituma ugisura amenya amateka yacyo mu bijyanye n'idini, ubuhanga bwa tekinoloji, imijyi yateye imbere cyane ndetse no ku muco w'abayisangiye, kandi guhuza amateka ya politike, siyansi ndetse n'iyobokamana reka turebe mu byiciro bitandukanye kandi binyuranye. Israel na Palestine byari igihugu kimwe nyuma giza gucikamo kabiri iyo urebye mu mateka.
mu mateka ya vuba aha ahanitwaga Palestine ryari izina ryahuriweho n'ubutaka bwose bw'Abarabu n'Abayahudi mu gihe cy'ubukoloni bw'Abongereza mu mwaka wa 1917 no mu mwaka wa 1948. Ni ubutaka bumwe ariko bwari butuwe n'abantu bakomoka kabiri, Abayahudi n'Abanyapalestine b'Abarabu. None mu 1947 yashatse guca mu gihugu kabiri ngo habe Isiraheli y'Abayahudi ndetse na Palestine y'Abarabu. Ibi Abayahudi barabyemeye batangaza Isiraheli mu 1948. Abanyapalestine b'ibihugu by'Abarabu barabyanze, bityo ni abo Palestine yigenga. Icyo gihe igihugu kimwe cyavutse ni Isiraheli, naho Palestine ntiyashinzwe ku mugaragaro, ahubwo byagumye mu magambo gusa. Mu mateka ya kera ubutaka bwa Palestine na Isiraheli bwagiye buhindurwaho ubutegetsi kenshi nk'Abakenite, Abanyakanani, Abayisiraheli, Abamedi, Abaperesi, Abagiriki, Abanyaroma n'abandi. Mu gihe cya Bibiliya hari ubwami bwa Isiraheli mu majyaruguru n'ubwami bwa Yuda mu majyepfo berereye mu cyerekezo cya Isiraheli ndetse na West Bank y'ubu. Abaroma baraje barabutsinda, babita Abanyapalestine, babaca intege hafi no kurimbura amazina yo muri Bibiliya. Haravuga ko Palestine yakomotse ku izina ryatanzwe n'Abaroma, nabwo ariko ari izina ryahozeho kuva kera, ahubwo umwimerere w'izina rya Bibiliya ni Isiraheli ndetse na Yuda. Palestine ntabwo yakoronijwe na Isiraheli nk'uko bivugwa na bamwe, ahubwo nuko byari kimwe bitewe n'ubukoloni bw'icyo gihe bwariho bukonejwe n'Abongereza. Ahubwo nuko Abayahudi n'Abanyapalestine b'Abarabu babanaga ku butaka bumwe, ubutaka bwatwarwaga n'Abongereza bwabakolonizaga muri icyo gihe. Abayahudi bagaruka ku butegetsi Burayi. Uko Abayahudi bagarukaga ku butegetsi Burayi byaterega ubwoba bwinshi Abanyapalestine, bumvaga yuko bazirukanwa ku butaka bwabo. Imvururu zavutse hagati y'impande zose, Abongereza baza gufata icyemezo cyo gucamo kabiri iki gihugu haba ibihugu bibiri. Isiraheli yatangajwe n'Abayahudi bavugaga yuko basubiye mu gihugu cyabo cya kera cyabo bavukiyemo, ndetse ngo bakiyemo mbere yo kwirukanwa n'Abaroma mu kinyejana cya mbere ndetse n'ikinyejana cya kabiri. Bibiliya ivuga ko igihugu cya Isiraheli ari izina rikomoka kuri Bibiliya. Izina Isiraheli ryatanzwe n'Imana ku mugaragaro ku mugabo witwaga Yakobo. Itangira 32:28, izina ryawe ntuzaba ukitwa Yakobo, ahubwo zitwa Isiraheli, kuko haraniye n'Imana n'abantu ukabatsinda. Isiraheli mu gihe barabivuga ngo ko ari umuntu watsinze hamwe n'Imana cyangwa se Imana irwana. Uko byaje ni uko Yakobo yagize inzozi aho yarwanaga n'umumarayika, Imana imuha umugisha n'izina rishya Isiraheli. Bene Yakobo baje kuba imiryango 12 y'Abisiraheli. Ubwami bwa Isiraheli mu gihugu cya Bibiliya mu kinyejana cya 10 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, Dawidi yabaye umwami w'ubwami bw'Abayisiraheli. Salomo umuhungu we yarashijeho kubugira ubukire no kubwubaka, yubaka urusengero i Yerusalemu. Nyuma yaje gucamo ibice, Isiraheli mu majyaruguru naho Yuda igiye mu majyepfo. Ubushakashatsi bwa siyansi na archaeologia bivuga ko ibimenyetso bya kera by'ubuzima, bivuga ko ibimenyetso bya kera by'Abanyisiraheli biboneka cyane. Hagaragaye inyandiko za kera zifitanye isano n'izina Isiraheli, urwandiko rwa Farawo mbere y'ivuka rya Yesu Kristo mu 1207. Archaeologia yerekana kandi ko mu kibaya cya Kanani hariho imijyi n'imyemerere bifitanye inkomoko ku Bayahudi ndetse bo hambere. Ibimenyetso bya Zator, urusengero, amafatiro y'imihango, imva, inyuguti za kera iri mu byerekana ko ari ubwoko bwa kera bwasengaga Imana. Aba basengaga Imana imwe mu gihe abandi basengaga ibigirwamana byinshi. Kuko mu bijyanye no kwimuka kwa Mose n'Abayisiraheli bava muri Egiputa ntaboneka ibimenyetso bifatika cyane. Ariko ku bijyanye n'imiterere y'ubwami bwa Dawidi na Salomo, Archaeologia yakomeje kugaragaza ibimenyetso umuntu ashobora gushingiraho. Icyo Bibiliya ivuga n'icyo siyansi bivugaho, Archaeologia ivuga ko ari bihurira ndetse n'aho bitandukanira cyane. Isiraheli nk'igihugu cyatoranijwe, hari ubwoko bw'Abayahudi bwaturutse Kanani bihurira. Abayisiraheli bavuye muri Egiputa nta bimenyetso bifatika byo kwimuka bitandukanye byerekana. Ubwami bwa Dawidi na Salomo hari ibimenyetso byo gukora impamvu n'uyu munsi zigihari. Yerusalemu yo gicumbi cy'idini ry'Imana niho bihurira nk'uko bivugwa. Siyansi na Palestine ntibyigeze biba igihugu kimwe gikoloniza ikindi, ahubwo n'amoko abiri atandukanye bari ku butaka bumwe bwakonezwaga n'Abongereza. Izina Isiraheli rikomoka muri Bibiliya risobanura watsinze hamwe n'Imana, ryatanzwe kuri Yakobo. David Ben Gurion yatangaje Isiraheli nk'uko bivugwa n'Abayahudi nyuma y'uko nisabye ko ubutaka buhabwa ibihugu bibiri. Siyansi n'amateka bigaragaza ko igihugu cya Isiraheli gifite inkomoko zishingiye ku muryango w'Abayahudi, imiryango ibanaga Kanani mu myaka 2000 ishize. Archaeologia kandi ntihakana Bibiliya yose, ahubwo hari ibyo yemeza, ibindi bigikeneye kwigwaho. Yerusalemu na Isiraheli bihuzwa n'iyobokamana mu mateka y'ishingwa rya Yerusalemu hashingiwe ku Banyakanani mbere y'Abayisiraheli. Abanyayisiraheli bayegoreye ku ngoma ya Dawidi ahayenga mu mwaka w'igihumbi mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, nuko iza kugirwa umurwa mukuru wa Isiraheli iba Yerusalemu. Salomo umuhungu wa Dawidi yubatse urusengero rwa mbere twitwaga Temple of Salome. Yerusalemu ni ahantu hatagatifu ku madini atatu bayitaga Judaism. Aha urukuta rwa West Hall rwasigaye kuri urwo rusengero. Mu bakristo niho hafatwa nk'aho Yesu yapfiriye, akabambwa ndetse akazuka akajyanwa mu ijuru. Ku idini ya Isilamu aho Muhammad yazamutse ajya mu ijuru. Igihe Isiraheli yashingwaga, abayobozi nka David Ben Gurion bavugaga yuko basubijeho igihugu basezeranijwe n'Imana. Amasezerano ya Bibiliya mu Itangiriro 15:17 yitwa igihugu cya Isiraheli cyasezeranijwe ku gisekuruza cya Aburahamu, Isaka
na Yakobo aricyo Isirayeli. Siyansi n'ubushakashatsi ku buza bwayo na Bibiliya cyangwa se Isirayeli bivuga ko muri archaeology ahantu henshi mu gihugu cya Isirayeli habonetse ibisigazwa n'amateka bihura n'ibivugwa muri Bibiliya nko mu duce twa Yeriko n'ahandi, aho habonetse inyanja y'umunyu cyangwa se Dead Sea Scrolls. Icyo muri izi nyandiko bise Dead Sea Scrolls, ijisho rya Sewore, ikiraro cya Salomo n'inzu y'ubwami. Abahanga b'Abayuda n'abanyamahanga bakomeje ubushakashatsi kuri Isirayeli, harimo nka Frank Leisten wamenye cyane mu bijyanye n'ubushakashatsi kuri Bibiliya ndetse n'ibiyobokamana, akomeje gukora ubushakashatsi abikoreye muri kaminuza ya Tel Aviv, aho yavuze ko nubwo ari bihura na Bibiliya ariko hari ibindi bisa naho byagiye byongerwa mu nyandiko. Bikongerwa mu nyandiko kubera politike n'ubuyobozi bwariho muri icyo gihe, cyane cyane bitewe n'impamvu zabaga zigamijwe. William Driver muri American Naturalist avuga ko Bibiliya n'ukuri kwa siyansi bishobora guhura ariko bigasaba gusesengura cyane. Hari n'abavuga ko ijambo Isirayeli ryaturutse kuri Yakobo, umwuzukuru wa Aburahamu wajyanye ishyaka n'umumarayika, icyo gihe akitwa Isirayeli. Mu rurimi rw'igiheburayo Isirayeli bivuze uwatsinze hamwe n'Imana cyangwa se uwarwanye n'Imana, Yesu urwananye nayo, ubwo wenda nuko yamufashije gutsinda urugamba ikamurwanirira. Yakobo ni we se wa bene Isirayeli mu miryango 12 ivuga muri Bibiliya. Mu bihugu bituranye na Isirayeli, Isirayeli iherereye mu Middle East, ituranye nk'ubwo Yorodani mu burasirazuba, mu majyepfo akaza igihugu cya Misiri, mu majyaruguru yacyo hari igihugu cya Liban, akaza igihugu cya Isirayeli mu burengerazuba, tubagiye inyanja ya Mediterane bahana imbibi. Mu gihugu imbere hari West Bank hafi ya Palestine, aho bakunda kwita Gaza Strip. Bimwe mu bitekerezwa ko abantu batamenye ku gihugu cya Isirayeli harimo ko Isirayeli ifite igisirikare gihambaye ku rwego rudasanzwe, igisirikare bita EDF, ndetse abaturage bose b'igitsina gabo batuye kino gihugu bajya mu gisirikare mu gihe runaka. Ni igihugu gifite ubuhinzi bukoresha ikoranabuhanga cyane, ibizwi nka drip irrigation byatangirijwe muri Isirayeli muri tekinoloji yabihambaye ariko rwo hejuru amahanga yose yigiraho. Isirayeli kandi ni igihugu cya mbere cyatangije satellite mu kirere, aho byatangijwe mu kirere cya Middle East, icyo gihe zitwaga Amos Starlite. Ikindi nuko Isirayeli ikoresha indimi nyinshi nk'igiheburayo, Icyarabu, Icyongereza ndetse n'izindi. Abaturage basaga 20% ni Abayisilamu, bitandukanye nuko benshi babyumvaga bakumva ko ndetse cya Gikristo. Zimwe mu mpamvu zatumye Isirayeli imenyekana cyane ku isi harimo kuba amateka yavuzweho muri Bibiliya ahuza abayoboke b'amadini bagera kuri 4 miliyoni, dore ko bivuga ko ku isi hashobora kuba hari amadini agera kuri 4 miliyoni. Hakaba kandi ubufatanye n'ibihugu bikomeye cyane cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaza ubumenyi n'ikoranabuhanga ryagutse cyane, bigatuma igihugu cya mbere gikomeye muri siyansi, biology, biometric, medicine ndetse n'ibindi. Hari kandi inzira z'amahoro n'intambara kubihanganya n'igihugu cya Palestina bituma buri gihe haba intambara, ndetse hakaba intambara nka Isirayeli n'ibindi bihugu bitandukanye, cyane cyane Isirayeli ikunze kuba iri ku isonga y'ibiganiro mpuzamahanga. Hakaba ubuhanga mu gisirikare kuko ni igihugu gito gifite ingufu zidasanzwe mu gisirikare, harimo n'intwaro kirimbuzi nka nuclear weapons, gusa ariko nubwo bitemezwa ku mugaragaro ariko igihugu kirabitunze ibitwaro bya kirimbuzi. Bumwe mu buhanga budasanzwe n'ubwenge Isirayeli ifite ubuhanga mu ikoranabuhanga ubwitwa startup nations. Isirayeli kandi ifite umubare munini wa kompanyi z'ikoranabuhanga bitwa Capita n'izindi. Yakoze kandi ubuvumbuzi bwitwa flash drivers, firewalls, drip irrigation n'izindi. Dore ko binatekerezwa cyane ko ubumenyi bukoreshwa imashini bwa kizungu bugezweho bwo kuvomera no kuhira n'ibindi byakomotse muri Isirayeli, nubwo bitemezwa neza mu nyandiko zimwe na zimwe bitewe n'ubuhanga bugikomeza gushakishwa. Iyi Isirayeli kandi ifite ibigo bikomeye nka Google, Facebook, IBM ifite imashini ikomeye cyane muri Tel Aviv n'izindi. Sibyo gusa kubera ko mu burezi tasigaye hamwe n'ubushakashatsi, kuko Isirayeli ifite icyitwa Nobel Prizes winners mu bugenge, hakaba ubuvuzi ndetse no mu mahoro. Abashakashatsi bo muri Isirayeli kandi basohoye ubushakashatsi bwinshi buruta bwo mu bindi bihugu nk'uko bivugwa mu nyandiko zimwe na zimwe. Mu bindi bintu Isirayeli y'ibindi bihugu hari nk'imikorere y'igisirikare, ingabo zitojwe neza ndetse n'uburyo bwo guhangana n'iterabwoba ndetse n'ubwirinzi. Irusha kandi ibindi bihugu kwihangira imirimo n'ubushakashatsi. Isirayeli kandi ifite umuhanga munini w'abahanga n'abavumbuzi. Hari kandi ubwigenge ku bintu bimwe na bimwe nko gucuruza amazi mu butayu byo bita desertation no kugaburira abaturage mu bihe by'intambara. Ikindi bafite ubushobozi bwo guhangana n'umutekano mukeya. Ibindi bintu bidasanzwe biri muri iki gihugu cya Isirayeli, muri iki gihugu cya Isirayeli hari inyanja y'umunyu izwi cyane nka Dead Sea, ahantu hasi cyane ku isi hasurwa n'abatari bake. Muri iki gihugu cya Isirayeli kandi tuhasanga urusengero rwa kera rwitwaga Western Hall, ahasengerwa na za miliyoni nyinshi z'abantu buri mwaka. Ahitwa Yad Vashem hibukwa abazize jenoside yakorewe abayahudi. Muri iki gihugu kandi turasanga Technion University na Weizmann Institute, zimwe muri za kaminuza zikomeye cyane ku isi zigwa n'abantu baturutse impande z'igihugu zitandukanye. Hakaba kandi Sibyl Dam cyangwa se Iron Dam, rikaba ari ikoranabuhanga ryo kurinda ibisasu. Igihugu cya Isirayeli gikungahaye ku bintu bidasanzwe byaranze amateka yabo. Inyandiko zanditswe n'ubushakashatsi bwakozwe muri ngibi twakubwiye, amwe mu mahanga n'udushya byaranze kino gihugu cya Isirayeli n'ubushakashatsi budasanzwe kuri Isirayeli. Kino gihugu cya Isirayeli gikungahaye ku bintu bitandukanye, dore ko Isirayeli igihugu gito ku buso ariko gikungahaye ku bintu bikomeye kuri rwego mpuzamahanga, ubumenyi n'ikoranabuhanga nka siyansi na tekinoloji. Isirayeli kandi startup of nation cyangwa se igihugu gifite umubare munini cyane wa za kompanyi z'ikoranabuhanga nk'uko twakomeje kubigarukaho. Ibigo bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa,
Ubuyapani bikorana cyane n'amahanga nka Isirayeli bitewe n'ubuhanga bwinshi babona n'ubumenyi budasanzwe bahavoma harimo ubucuruzi ndetse n'ibindi. Ibikoresho byavumbuwe ku rwego rukomeye mpuzamahanga kandi rwiza muri iki gihugu hari USB flash drive, Waze cyangwa GPS navigation n'izindi. Hakaba kandi Iron Dams, iri ngiri rikaba ari ikoranabuhanga rya Isirayeli rishinzwe ubwirinzi ndetse no kurinda ibiturika bashobora kuraswaho mu buryo bwari bwo bwose n'umwanzi. Iki gihugu kandi kizwi cyane ku buhinzi budasanzwe ndetse n'ubushakashatsi ku bidukikije. Gusa ariko ntabwo Isirayeli ifite ubutayu bwinshi, ahubwo ni igihugu cya mbere ku buhinzi bwo mu butayu bukoreshejwe ikoranabuhanga bwitwa Precision Agriculture. Muri Isirayeli kandi hari amazi meza, dore ko basukura amazi y'inyanja ku buryo bugezweho kurusha ahandi ku isi. Ubwenge n'ubushakashatsi cyane buzwe muri iki gihugu ni uko Isirayeli ifite za kaminuza zikomeye cyane mu bumenyi ku isi, hakaba Israel Institute of Technology n'izindi. Ifite ingufu z'igisirikare mu gihugu. Isirayeli kandi ifite igisirikare cy'umwuga cyitwa EDF cyangwa se Israel Defense Force, gikoresha ibikoresho bigezweho mu ikoranabuhanga rihambaye nka cyber, drones n'izindi. Gikoresha Iron Dome rikora ikoranabuhanga ridasanzwe mu kurasa ibisasu biri kure cyane mu kirere. Iki gihugu mu bindi bidasanzwe bihari hari Mossad, urwego rw'iperereza rwamamaye ku rwego mpuzamahanga. Ibindi bidasanzwe byaranze amateka ya Isirayeli kuvuga ko ariko kudasanzwe mu mwaka wa 1948 nyuma ya jenoside yakorewe abayahudi. Isirayeli yabaye igihugu cy'abayahudi nyuma y'imyaka isaga 1900. Intambara za Isirayeli zitandukanye mu mwaka wa 1948 ikaba ari intambara ihanganye n'ibihugu bitanu by'Abarabu. Mu myaka wa 1967 habaye intambara yiswe 6 Days War cyangwa intambara yiswe iminsi 6, aho Isirayeli yigaruye ibice bitandukanye nka West Bank, Gaza, Sinai Peninsula n'ahandi mu minsi 6 gusa. Naho mu mwaka wa 1973 habaye intambara yitwa Yom Kippur War, aho Iran igihugu cya Misiri byateye Isirayeli, gusa ariko biza kurangira Isirayeli itsinze urugamba. Isirayeli iragumanye indangagaciro z'iyobokamana kuko ururimi rw'igihora rwari ruzimye bararugarura barashobora kurukoresha mu gihugu cyabo. Isirayeli kandi yashoboye guhuza abantu bakomeye ku migabane yose y'isi, abagize diaspora cyangwa se abantu batuye hanze y'igihugu cya Isirayeli, ubishaka wese agaruka mu Bayahudi. Muri gahunda yo kwita ku mutekano n'ubuzima, Isirayeli ifite gahunda idasanzwe isa Iron Dome irinda abaturage bayo ibisasu bituruka muri Gaza. Ifite kandi ubuvuzi bugezweho, ibitaro bya Sheba Medical Center ibiri mu bitaro bikomeye bya mbere ku isi. Ibitabo n'inkoranyamateka zivuga kuri imwe mu bitabo byanditse ku gihugu cy'Isirayeli ndetse n'amateka yacyo, harimo igitabo cyitwa State of Nation cyanditswe na Dan Senior, ndetse n'igitabo cyitwa Soul Singer kikaba ari igitabo gisobanura by'Isirayeli yabaye indashyikirwa mu ikoranabuhanga n'ubushakashatsi. Twavuga kandi ku nyandiko ya 6 Days of War yanditswe na Michel Oren, inyandiko yanditswe ku byabaye ku ntambara y'iminsi 6 gusa mu mwaka wa 1967 ndetse n'izingiro ryayo byose n'ibijyanye n'uru rugamba byose. Izo nyandiko ushobora gusoma natwe twashiyeho dukora kino kiganiro. Hari imyandiko yitwa DDC Clares ndetse n'inyandiko za Bibiliya mu zavuzwe mu buvumo zuzuyemo byinshi mu byazimiye. Hari kandi izindi nyandiko zitandukanye zavuze kuri iyi ntambara ndetse no kino gihugu cya Isirayeli. Ikindi tutakubaye muri kino kiganiro cyo muri Isirayeli ni uko bafite uburyo budasanzwe bwo gusuzuma kanseri hakiri kare. Amahanga yagiye agaragara muri iki gihugu ubumenyi budasanzwe bwaho buhari benshi bigiraho. Project Slock, hano hategurwa ingufu za kirimbuzi nka nuclear weapons, aha ntabwo habonwa ku mugaragaro. Mossad Operations yamenyekanye cyane mu kwica no gukora iperereza kuri bamwe mu bateye jenoside yakorewe abanazi nka Adolf Eichmann mu mwaka wa 1960 ndetse na operation ya Entebbe yo kubura abajyanywe iminago yiswe operation ya Thunderbolt mu gihe cya Perezida Idi Amin Dada. Naho kujyana na programme yo gutangaza ubwigenge ku Bayahudi, Abayahudi bose bemeye kujya muri Isirayeli bageze mu cyitwa Law of Return cyo itegeko ryo kugarukira igihugu cyabo. Isirayeli ni igihugu gito ku buso nk'uko tugomeje kubigarukaho, ariko ni kinini cyane mu muhanga ndetse n'amateka. Kigiroye muri byinshi cyane ku isi: ikoranabuhanga, ubumenyi bwa siyanse, ubudangarwa mu ntambara, kwibuka nyuma ya jenoside yakorewe Abayahudi ndetse no kwihangira udushya. Amateka afatika ya Isirayeli agaragaza urugendo kuva mu bitekerezo bya Zionism kuva mu kijana cya 19 kugeza mu ishinga rya leta ya Isirayeli mu mwaka wa 1948 ndetse no gukomera kwayo mu karere. Ku rundi ruhande biribona kugaruka kwa Isirayeli imihangayiko y'Imana ibumbatiye hazaza cyane cyane bitewe n'amateka y'iki gihugu ikagenda ibasha kubaho kugeza ubwo byarangiye mu mwaka wa 1948. Ibi kandi bifatwa nko kuzuza amasezerano ya Yehova aho ashingiye cyane ku bwoko bwe. Inkiko za kera, Aburahamu, Yakobo n'ubwami bwa Dawidi ndetse na Salomo umuhungu we, Bibiliya kandi ivuga ko boneka amakuru mu mateka n'ubutaka. Aburahamu na Yakobo babayeho mu mwaka wa 1900 ndetse no mu mwaka wa 1000 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, bakabera inkomoko ya Yuda n'abandi bayoboke b'imyemerere nk'ingiyi. Ubwami bwa Isirayeli bwagize ubwami bwiza mu kinyejana cya 10 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, aho Dawidi na Salomo, ubwami bwa Isirayeli na Yudaya bigeze kugira ubwami bwunze mu kinyejana cya 10 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, aho umwami Dawidi na Salomo babyubakiye ubutunzi n'imiyoborere. Hanyuma mu mwaka wa 1931
nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo habaye gusaranganya kwa Isirayeli na Yudaya n'ibigize Iron Age kugeza muri 587 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Abayisirayeli n'Ababiloni bateje ubwami bwa Yudaya mu mwaka wa 586 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo budasize inzibutso. Abayuda bageze kuri diaspora barasakara mu bihugu bitandukanye. Nubwo diaspora yabayeho Bibiliya ihora yibutsa ibirego byo gukomeza guhigwa, ariko ibi ntabwo byanditswe muri Bibiliya mu isuramo ry'amateka na Ezekiel cyangwa undi mwanditsi uwo ari we wese. Igihugu cy'Isirayeli cyitwa igihugu cy'isezerano cyangwa se the promised land mu Cyongereza. Kuri isezerano Imana yagiranye na Aburahamu n'abamukomokaho nk'uko Bibiliya bivuga, bitekerezwa ko ari impamvu igihugu cyiswe igihugu cy'isezerano. Iri zina rifite inkomoko ikomeye cyane mu mateka Bibiliya kandi ryashingiye ku mvugo y'Imana ubwayo ibisoro mu itangiriro no mu bindi bitabo bya Bibiliya. Imana isezeranya Aburahamu ubutaka. Ushobora kusoma mu itangiriro 12:1-17. Imana ibwira Aburahamu iti, "Va mu gihugu cyawe, uve mu muryango w'abavandimwe bawe, mu nzu ya so, ujye mu gihugu nkwereka. Nzaguha urubyaro rwinshi kandi iki gihugu nzakiguha." Imana isubiramo kenshi mu itangiriro 15:18. Uwo munsi w'iteka yagiranye isezerano na Aburahamu ati, "Urubyaro rwawe ndaruha ubutaka kuva ku ruzi rwa Egiputa kugeza ku ruzi runini rwa Efutari." Itangiriro 17:18. Nzaguhe n'abazakomokaho igihugu urimo, utuye nk'umunyamahanga igihugu cya Kanani kibi cy'abiteka ryose, kandi nzababera Imana. Mu kinyejana cya 19 igitekerezo cya Zionism cyavutse mu baturage b'Uburayi mu mwaka wa 1880, cyavutse mu baturage b'Abanyaburayi muri 1880 gisaba Abayahudi kugomba gusubira ku byo Bibiliya ivuga ko Isirayeli igihugu cy'isezerano. Inama ya mbere y'Abazioniste mu mwaka wa 1897 yatangije gahunda ifatika yo gushaka igihugu, yatejwe imbere n'abayobozi nka Hayes ndetse na Weizmann. Imana yatanze isezerano ridahinduka ryo guha Abarabu n'abazabakomokaho igihugu runaka aricyo bita Kanani mu gihe cya kera, nyuma ikaza kwitwa Isirayeli. Isezerano ni irya Aburahamu gusa, ryakomeje gusubiramo ku ngoma ya Mose. Ibi wabisoma mu Kuva 3:8. Inama ibwira Mose iti, "Namanutse kubakiza amaboko y'Abanyegiputa, mbajyanye mu gihugu cyiza gitemba amata n'ubuki." Mu Gutegeka kwa 2:10, igihe Uwiteka gushyize mu gihugu yasezeranye guha abasogokuruza bawe, ntukibagirwe Uwiteka wawukuye mu gihugu cy'Abanyegiputa. Aho naho haturuka igihugu cy'isezerano cya Promised Land cyangwa igihugu cya Isirayeli cyangwa Isirayeli igihugu cy'isezerano, ni igihugu Imana yasezeranije guha urubyaro rwa Aburahamu, Isaka ndetse na Yakobo. Bivuga ko isezerano ryagenewe urubyaro rwa Yakobo ryitwaga Isirayeli, ikaba ari igihugu cya Isirayeli cyitirirwa. Bityo rero Isirayeli yafashwe nk'igisubizo cy'amasezerano y'Imana yahawe n'abakomoka kuri Isirayeli. Isezerano si ukubaho k'ubutaka gusa, ku imbuto y'umugisha ku mahanga yose. Ibi ngibi nk'aho ushobora gusoma mu itangiriro 12:3. Kugendera mu mategeko y'Imana wabisanga mu Kuva 19:5. Ku bwoko bw'Imana bw'abadagatifu nabyo ushobora kubisanga mu Balewi 20:26. Imana ibabwira ngo, "Nimurinda amategeko yanjye nzabarinda, nzaba igihugu cy'isezerano." Iyi ngiyi ushobora kubisoma mu Itegeko ka 2:28-30. Ikiganiro mbere hanze cyari ku mateka y'igihugu cya Isirayeli, ishingwa ryacyo ndetse n'imibereho yacyo, ni munyamara tuyisoreze hano. Gusa nakwibutsa ko ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo ku ngingo wifuza ko twakubwira ubutaha mu kiganiro hambere hanze, watwandikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zose za Radio Salus cyangwa ukanyandikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose, hose nitwa Jabu Marashi. Gusa nakwibutsa ko ikiganiro mu gikorera kuri Radio Salus buri wa mbere saa 3 za mu gitondo ndetse na buri wa gatatu saa 3 z'umugoroba ku 97.0 ndetse n'101.9 FM. Yitwa mu kiganiro hambere hanze cya none, nitwa Jabu Marashi byukusenge. Imana ibarinde. Nyuma y'iminsi 3 Hiroshima imaze gushyirwa hasi, ikindi kibombe bagiteye mu mujyi wa Nagasaki. Kurikira ikiganiro hambere usobanukirwa amateka y'u Rwanda n'ayaranze isi dutuye. Imboni TV, imboni ya rubanda.